Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas pripremamo jedan jednostavan, brz i preukusan kolač sa jabukama, pudingom i keksom. Pa da krenemo sa pripremom. U posudu za kuvanje dodati 1 deo vode od 6 decilitra. Jedan vanilin šećer, 250 grama šećera, kao i 1 kg očišćenih i izribanih jabuka. Prebaciti na šporet da se kuva. U posudu dodati 2 pudinga od vanile, i razmutiti sa ostatkom vode. Povremeno promešati jabuke, nakon nekih 15 minuta, kad su jabuke skuvane, dodati puding i nastaviti kuvanje i miješanje sve dok se fil ne zgusne. U tepsiju veličine 21 x 36 cm postaviti petit keks. Fil podeliti na 2 jednaka dela, pa izliti prvi deo preko keksa, i fino rasporediti. Rasporedite sloj keksa preko fila.
Pa izlijte drugi deo fila od jabuka i fino rasporedite. Zatim opet postavite sloj keksa i ostavite da se kolač u potpunosti ohladi. Utucite 3 šlaga pa podjednako rasporedite i dekorišite kolač po želji. Kolač sa jabukama je spreman. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako vam se dopao ovaj kolač i da li ste ga ikada probali. Ukoliko ste novi na kanalu, ne zaboravite da se prijavite na kanal, a do sljedećeg videa šaljem vam jedan veliki pozdrav.